تماشاوان هجا ایوارا و بخیر بی و بخیر هاتن پروگرام ما تیری سیمر پروگرام ما ایشف ده امی نویسکار لیکولینر سعید وروج را صحبت که لسر کردی کرمانجی و زازاکی لکنه چه جدای مهنه چه هربش بونا مهیا ولات ما یکه چه پرسگریک حتی نه چه بونه دوی وارده از صحبت که بکه سعید را بکم لی بری گو دست پروگرام خو بکن و از پرساج که سعید بپرسه از خوازم تنی وقت تبینیه که تماشاوان را پار بکم پلتفرم زمان کردی جبو مافی زمان دایی که راپور که حقوقی لسر روشا زمان کردی آماده کرد و شمیاگو درباس بو مأب مدیا کردی را نپار وکر ایجا داخوازک ما کرد ما حما هیه کرد ما گل درونه و یگل ولاته وی راپوری بگهینن جیه گو لازمه ما بخواه لگلک دبرا بلا کر مشانج گلک کنسولاره و دولتاره لیج هوالی ما گل لأوروپانه لکوی دبن وی راپوری بگهینن در دور روشنبیری دولت سازی سویل برا های انسان غریب انسان دربه جوی راپوری هبه افجی رجاک مجویه افجی وکه بری بخواست دست پروگرامی بگم بخواست از بیجی جواره بیجم جاکی که سعید ام بین سرته تو بخیری هاتی پیشی ناوا خیری دا بی سر چاوی مرا که شرف خان تو چاوی تو باشه بلا جانی وسابه سپاس یا تو زازای می گولو کرمانجی خوش تو پیوین امولو زیده زوانا نابینه نهایت خیره چیه والله دکا ایمنا هر دو جی ایمنا ام چی بکن لازمه ام زمان خوب باش بپیوین باش بکار بینن وظیفه میا وظیفه روشنبیریه وظیفه کردیتیه وظیفه ولاتیبونیه هر اوای وظیفه میا که ام زمان خوب خوشید بکار بینن بنفسینن پیش بخن خوزیام بدلی تا گوت هر دو زاروای ما ولو خوشید ولو جوان بکارتینه تخمین همه سورانیا تجی هیا تجی وقت مهنکی سورانی هنکی فهم دکی ل خوزی کرمانجی مجی نگم کی ولو یعنی اما دی ساجی ام هدو تدیگن خوزی کرمانجی مجی روشنبیر مجی او در فتشه ببانا گو ما برای خوی دملی زازا وقت او ما فهم دکن ام جوانا فهم دکن ام کاربن وی دیالوگی برحتی به حسانی به هر دین از ابجی وقت هویه که از بیشم ابجی وقت داخوازه که روشنبیر ما و گوتا گو پیشی روشنبیر ما یعنی بخوازن زازاکی دملی کتکی بیشن یعنی چه از گلگ ناوهنه یال سروا مشاره از اکتر صحبت بکن که سعید سرچاوی مثلا چی که دست پی بکن کردی امزانن گوش زمان کردیش همه دبو زاروای کردی را یعنی ایگو ته آخافتن بناو کردی ام بناو دکن کرمانجی جی ام دیساولو ام دبی کرمانجی امش کرمانجی ناو کی دل کرمانجی ناکن لی مثلا واره ناو لیکرینه ده کردی می زازا از بیجم بلکی غلط فهم نکن زازا دملی کردکی چما ابناوی ولو جدا هاتنه کرن از خوازم حوالی کی وقته دوی وارد جهاتی yani hep kişiler zelal bikevinaj bu çi mesela dibe kırtki çima dibe zazaki çima dibe demeli bena tişmer zelal bikeve gel ki baş ve brayam kerem ke beli beguman hemu zaman kome zaman ahir vada dünyada bu kurmancı mesela hene kurmanç dibejin kurmanç hene şuara dibejin kırmanç hene şuara dibejin kurdmanç demelici zazaki او پیوا زازاکی دیروکا وی بو وی کوما زمان آخر وی کرد کارانی نا دیروکا پیوا زازاکی نزیده درجه یعنی لگور دوکومنتی بردست میکو دبینن 1407 yani جدما آک کویونیا وردا او پیف کتیا لیتراتوری yani ev koma تخمینی 500 او کوما اری بیجه yani پیشرازی جو اولیا چلبیون زان صحتنامه خدا gelek basa vidike yani berya wiji
bu ve koma zaman axif mesela in kısmı wan beşeki wan xwe dimilî alî çêrmûgê terê alî sêregê vandara çingûşî xwe dimilî ew dikin kısmekî wan xwe kird yani dibêjin em kirdin û ji kurmanca re dibêjin kirdasî yani hûn dişibin Kurda erê yani kirdasî ew jî dişibin me wek me xuya dikin erê bi vê awayê xwe Kurdê heqîqî xwe dibînin beşekî wan alî Dêrsimê jî zazayê Dêrsimê yani dimilî Dêrsimê jî xwe weka kirmanc binav dikin bêguman yani ew peyv yani buhuriya wan her yek ser dîroka wan em bêjin aha filan dîrokê virda ew peyv hatiye bikaranîn zahmet e lê peyva zaza em zanin ku gor dokumenta belgeyê ku em ser dixebitin 500 sal ku di ewkê de tedawula vê lîteratûrê heye din ji kevin de tê pir kevinin em bêjin dîrokekî wisa ew em bidin ew dîrok nemimkin e çawa ku ji bo kurmancî ji bo soranî dîrokekî zelal em nikarin diyarkin evana jî lehçe ne nav pêvajoyê da ew koma ku wî zimanê de axivin xwe bi awakî nav kirine ew navatiye heta îro kurmanca yani ya giring ew e ew koma zimanaxêvê zazakî xwe bi çawayî nav kirine mesela tu dema ku dîrokê ti dokumenta dîrokî ti pirtûkê seyaha lêkolînera ti dinêrî evana hemiya zaza weka komekî beşekî ji koma Kurd qebûl kirine beşekî koma Kurd yani Kurdên zaza gotine piraniya belgeyê dîrokî de dema ku ê dema Osmanî ê dema Cumhuriyetê zî û ê seyahê Ewropayî ku hatine Kurdistanê geriyane û nav zazaya da geriyane nav kurmanca da geriyane not girtine ser zimanê wan xebat kirine vana timêze dikî her yek wê demê ew koma ziman axif xwe çawa binav kirine wana jî bi vê awayî qeyd kirine lê dema ku tarîfa wan kirine gotine ev beşa Kurdî axêv yani ew yani zazayê Kurdî Kurdê zaza axêv em bêjin Kurdê ku bi zazakî dipeyvin yani xweş Kurda hesibane xweş Kurda hesibane baş kekê استاتيك هيش مثلا دملي وقو بيتر اگر از نشاش بم بيتر وقت ناوي عشيره كي درباس دبه ياجي هناك عشير قد كنت دملي تجبر تشد بيجي مثلا بيجن هنك اجمره قلتنا كرد زازا هنك وقو تكرم كرمانج كركي وياجي قالك ناوي دي بس لأب مثلا ناوي دمبلي بنبي تشوا راس تلفظ دبي او وقو عشيرك بود وقت خود حتى وقو تكرم كر لباكور يعني مديا مجرد بجن يعني اذربيجان واليمن سرحد جورا قولا ارميه وادرا يعني او دمبلي بيتر وقت عشيرك يبون وقت جروبك اتنيك يعني بيقومان هم بو دمبليا شافكاني ديرو كده وقت ناوي عشير در باستبه heman demî zaza jî wek navê eşîr derbas be mesela tu mêze dikî ew lê kolînerê Ewropî Rûsî em bêjin ê Osmanî mesela bi taybetî dema berê dema ku tasnîf kirine tu mêzeke Ewliya Çelebî her eşîrekî axaftina wî weka ziman lê kiriye dema ku bahsa Kurda dike bahsa şazde lehçe Kurdî dike dema ku navê wan dide tu mêze dikî wana giş navê eşîran e piraniya wan navê eşîran e yani tarzê axaftina her eşîrekî wek zimanekî qeyd kirine bi vê awayî ji dema dimilî eşîra dimilî dîrokê de heye çavkaniyê de heye derbas dibe zimanê wan jî weka dimilî eşîra wan weka dimilî hatiye navkirin û her wiha navê zaza jî wek eşîr di gelek çavkaniya de derbas dibe gelek hinek lêkolîner zî peyva dimilî bi deylemî deylemê ana kadar dikin yani dibêjin
او دمبلي جديلمي بلا بونا برب يعني دولة ديلم دولة جيبو دولت بله دولت بله دیلم دولت بو میلیتی بو ميليتي ابوي معنى بيجي قاردلانی باندرا yani به اوای تی ناف کرنت سیاحتنامه جلا اولیا چلوی بنره شازده لهچه کردی دجمره محمود کی دبیجه yani محمود کی حکاری جلوی دبیجه yani تمیزه کی وانا ناو عشیرانه tarzı axaftına wan her yek weka zaman qeyd kiriye. Dimilyaji mesela ew jî wê derê dema ku başa basa zazakî dike basa eşîre zaza dike. Eşîreta zaza dike û ji ber wê yekê dibêje ew ke lê şerefname dema ku tu binêrî şerefname jî basa zaza dike lê dibêje vana mirdasî ne yani mirdasî مرداسینه gelekî wan zaza ew jî mîrekî gelkî mezin bû mirdasî jî mîrekî gelek mezin bû heta ez bawerim xebatik te jî serwaye kitêbek te jî te ser mirdasî beşekî vê kitêbê ser mirdasiya me ew kiribû yani yek cîranî gundê me yekî apekî kal hebû bi wî re me sohbet dikir min got apo xalo yani امکینه ام خلکی وداره گویی کریم گو مرداسینه یعنی گو چوا گو پیشیا مجمنه ده گوتن مرداسی yani مرداسینه ده گو کلاما وی جایه وی کلامه جی جمرا گو قطعه کیوی بفی اوای وسا خیاده بکو او مرداسی بگرانی او که yani میلیتیا اگلی پالوی باغینه ام بجن قسمه کی yani çermuge bir منطقه ki berfere degre nafka o tümezedeki praniya halki ve derece dimiline yani zazana jberwe ki diroke da yani bu mirdasiya zaza gotin normale praniya halki ve derece dimiline zazana yani girdin kaksay او میر داسینی جی هنه توزانی yani alaka mirdasiya u dasiniya dasini tuzani mesela peşi na bejin bajarê dihoke derdora wêna mesela êzidiye me wê deke ji war digotin dasini şîran dasnî heye gelek berf peywendî hevre heye peywendî heye gelo peywendî heye yani ser peyva mirdas fikri cuda cuda hene یک فکر جی اوه کو میره مرداسیان جوی منطقه هاتنا حکاری جی حکاری جی بلا بونا هاتنا پیشی پیرانی بجی بونا و پاش حکمداری اگلی yani 905 هاتنا پیرانی و 1020 حکمداری اگلی کتیا دستیوان ev mirek dibêjin ji منطقه yani Bakurê Musulê yani ew ciyê ku tarîf dikin Mirdasiyê yani eşîra Dasnî ciyê ku eşîra Dasnî ji wê mintiqê hatine ew dema ku hatine weka mîrê Dasinya yani beşekî mîrê Dasinya hatine wî mintiqê ey dema ku navê wan xwestina wan bidin nasandin Mirdasî ew peyv nava zamanda yek girtiye bu ya Mirdasî tujmiş perski ya herî bi mantık ew hatina wana ji Bakurê Musulê jî ez dibêjim peyv ji mîrê Dasinya ne yani ew dohokê jî bu îro jî bo dohokê dibêjin dohoka Dasinya yani ew mintiqakî berfireh giş ewin bi ihtimala herî mezin ez dibêjim ew Dasnî ne bi esê xwe ew mîrekî ku hatina hekarî ku پیشیه وان جرا دبیجن پیر حسین لنگو پیر حسین کلک yani mezine wan ew bûye û ji hekarî jî belav bûne alîme ve hatine û paşî hukmdariya eglê ketine dest wan piştî hukmdariya eglê dikeve dest wan peyder pê hukmdariya wan Palo, Çermuk, Ergenî van dera dikeve bin hukma wan Kak Said berî got va mesela zêde veke dixwazim tiştekî ji te bipirsim
نها وقتا گو مثلا مرو بحثا کرمانجات که کرمانج لحر چار پرچه کردستانی جهنه جيوا خويايه مثلا بيجن لكردستان باشور منطقه بهدينانه وقال لك دفري بيفا جريداي نزيكي واو تقو دهوك او خطا جو نزيكي حكاريا وعليه شرنقه واي هر كردستان ايراني جوراوي سر جولا اورميه وحتى ماكو وسالما سوتري او منطقيه او هرم مرو بيجي حتى درينا اذربيجان جي كردستان باكور شخوت يعني كيم زيدا تويجي دزاني وكردستان سوري جي كرمانجي يعني الحر چار پرچه كردستاني كرمانج هنه لزازاي ميكو هنه فراني يعني وقونها امبيجن تواياوا لباكور كردستاني نه لقالك جما كردي من نزانم بجيوا جيواري والكويه از قالك يعني اشتبه خاص بلكي زحمت بيتحمل بيجي بس يعني بكرتاسي زازاي ما كردي مي زازا لكيجا باجارا بلاون لكيجا هرما بلاون تكاري باجمار افجي ولا زلال بكراي پر باشبا يعني مثلا معرف كارب ده هفوكا اگر بيجن جمنطقه سويرگي بگرج باشور و حتى بايقاني جباكور و ج سيواسي بگره حتى ازرگاني درسمه به منطقه بلاف بونه لي از بخوازم دوی خباتا خویا کوکا تيزا ماستري من دابو تل مردينه دابونه زانيگاه مردينه بله به زازاکی اوی ورجه کردش گرامر زازاکی و کرمانجی دیالکت الفابه فونتیک و مورفولوژی کرمانجی اوی جی هفبر کرنا گرامر زازاکی و کرمانجی جاردن دیالکت الفابه فونتیک و مورفولوژی دوی خبات دا دخوازم تنه پاراگرافه کی وی جبو و بخوینم دا کن بزانن او نفوس لکه بلا بویه سریدا مگوتیاج نویسکار لیکولینر محمد مهری هلاف پرتوکاویه بناو مقادمات الإرفانه سر فونولوژی زمان کردیه سر گرامر زمان کردیه هلاف کردی می باشوره کردی می روجلات باجار سنه اصلی خوش باجار سنه نه ایروزی لروجلات کردستان مالبات وان بناو مالبات مفتیزاده تینه ناس کرن مفتیزاده اره باوی سلحدین هلاوی مشهور فلسفوانه سلحدین هلاوی هر کس ناس که کم زیده او کتاب خویا بناوی مقادمات الإرفان بو جی بلافبونا زازایا و هاد بیجه زازا بیجه بنجی قسمه کی ولایت وکا ارزروم خارپت دیاربکر بدیس و آذربایجان بنه آذربایجان جایه شخو قناد کردو خبات کیویه یا سر زازایا سر زمان زازایا يعني او سر کرد منطقه آذربایجانه خبتیه يعني وی درجه زازانه او دوام دکم يعني او گوتنا محمد میری بو از دوام بکم او ولایت و قضایکو بالتمامی يعني قسمه کی وان بزازاکی د پیون اول پرانیا نفوسا ناوا باجار چولیگی يعني بینگوله او قضای نوی لآلی باکور پرانی نفوسا درسمه پرانی دبیجم سدی شست زازاکینه سدی چل کرمانج يعني خر باجاري ولو هنا ولاية كردا خر لنا قزا هنا باجار مازن تننا قسمه کی مهمه ناوا سوکا دیاربکر او پرانیا قزاین وین وکی پیران هنا گیل چرمو چنگوش قسمه کی لجه او قلب او هن گندن ارغنی قسمه کی هندکی ناوا سوکا خارپیتی او قسمه کی گرینگ قضای وین وکی پاله معدن خلیمان او 15-20 گنده هریما قربگان دناف سوکا ازرگانه دا قسمه کی هندک او هریما قرب دریا نابرا تکمان و پلومره در نزدیک 30 گنده زازانه لسمسوری تنی قضا گرگر یعنی آلدوش اولرهایجی پرانیا قضا سورگی لموشی قسمه کی هندکی قضا وارتو اولبتی سجی نزدیک 15 گنده موتکان بزازاکی د پیون هر وها هن قضای باجار وکی سرت ارزروم سیواز و هر وکی دیجی کولونی یعنی کومه آخاتوان زازاکی هنن امکار وی جغرافیا کو ما تعریف کرد وی جغرافیایی دا
zaza axif yani ku bi zaza ki dipeyvin belav bûne nüfusa zazayet vî coğrafyayê de heye. Heger wextê got tiştê got te kerem kir ev daneyê got te dan me xuya dike got kurmanc û zaza gelekî têkil hebe. Yani tu coğrafyekî got wana ji hev qetîne wana ji hev dûr dike ya ji wek hinek sor nîne belê nîne. Herî vê dawiyê carna hinek dibêjin Zazayistan filan vir de de yani ew coğrafya got dibêje xur û zazane xur û zazane mesela ew coğrafya kulo tune em têkil hebin em ji hev bihevre em bihevre dijîn gundê me navçeyê me bajarê me em hemû têkil hebin em nav hev de ne yani ew cudaya got gelek carî tê ziman wek xuya ye tiştekî çêkiriye ne realîteye ne rastiya me ye yani ne wisa bêguman ew wisa ye eger em ciyekî bixwazin navekî ciyê ku zaza dijîn ku ew kom em dibêjin ku ji xwe re dibêjin Kürt em şuna Zazayistan gotinek çêkiriye eger em navekî lêkin wê derî Kirdistan e. Kirdistan e. Erê ciyê ku ew milleta ku ew koma ku dijî navê ciyê wan e. Mesela çawa bo Kurda Kurdistan e, bo Afganistanê Afganistan e, bo Erebê Erebistan e, bo Kurda jî Kurdistan e. Eger bo Zaza ye yani ku em dibêjin Kürt em navekî lêkin çima Zazayistan em navekî nû peyda bikin em ê bêjin Kirdistan. Adeta xweş. Başê keko wexta got ez li va ev rewşenbîrên me got em ji war bê zaza hemû li bêjin bera heval xelit fêm nekin ew rewşenbîrên me got bi zazakî dinivîsînin û lêkolîna dikin ez neheqiye naxwazim bajarê dibikim lê piraniya û ji pîranê ne. Ev tiştekî taybet pîranê heye ava wê gelekî Kurd perwerê ez ê ji te bêjim hûn eşîrê esîlin hûn çi ne yani ez wî warî de gelek dostê min zat wek te mesela tu yek ji wa hevalê got gelkî yani muhebeta me û mehîn Mêrdînê jî me bihevre zanîngeha Mêrdînê jî me em bihevre bûn û piştî wê jî heta niha dostaniya me dewam dike kekê malmisanê jî Ihsan Esparê û gelek hevalê dî hene navê wa jî em karim bejbêrin yani piraniya wa hûn ê pîranê ne roşan lezgîne û gelekî dinin ev çi xusûsiyeta pîranê heye got wilo Kurdê zazayê me wilo gelekî şareza derdixe û kurdîtiya xwe bêtir ji zazabûna xwe derdixin pêş çi şareza bûna we heye bêguman yani wekî te got mimkin e para pîranê henekî zêde belê herêmê din jî hene ez zanim hene bes lêl pêşin hevalê pîranê pêş wekî me got mesela pîran warê pîraya pîr tu zanî pîr em mana meqamekî di kultura êzîdiyatî û elewîtiyê de meqamekî dînî ye lê hem jî di mana kesê ku bi ilmê xwe kamil bûye bi têgehiştina xwe kamil bûye bi wî manayê jî tê gotin dema ku ew mirdasî mîrê mirdasiyan ji hekarî tê pîranê li pîranê tekekî çê dikin di wî tekeyê de xizmeta ilm û îrfanê dikin yani ew tov ez dibêjim ew tov yek dîrokê de ew tov heye ku paşî ew kom hukmdariya eglê dikeve destwan wê mintiqa wek mintiqa mirdasiya tê binavkirin ew alî wî dîrokî lê dîroka me ya nêzik de jî em dizanin ku hereketa 1925 hareketa Şeyh Said rahmetiye Şeyh hareketa ku bi rêxistinekirina Komîta İstiqlala Kurdistanê berî wê bû rast erê Komîta İstiqlal paş vî hereketê bû yani Komîta İstiqlal vê hereketê rêxistin kir Şeyh Said sembolekî vê hereketê bû gelek kadroyê sereke em bêjin Xalid Bek serokê vê rêxistinê bû Yusuf Ziya pêşengê vê rêxistinê bû Şeyh Said zê di nav vana da pêşengê dînî bû yani piştî ku Xalid Bek wan hatin girtin Şeyh Said fiilî bû serokê siyasî û dînî bihevra ez dibêjim ê dawî jî 1925 da hereket bi awakî bi dilxwestin û ne bi dilxwestina Kurda ji pîranê dest pê kir pîranê teqiya pîran ket dîroka Kurdistanê bi vê awayê ew tovê ku hereketa 25 yani dîroka me ya nêzik de beriya 100 salan bêjin hat avêtin ez bêjim tesîra wê tovê jî heye
ومنطقه خاصه كرده يعني نورمال کو وانا خويتيا خو كولتورا خو ملتا خو بكن و دفي وارد اجي ام بوان اوالا همو سر بلندن ايكو تناوي وان قوت ايكو تناكو كسي كو في سهايدا كذا وان هيا خباتا وان هيا ام بكشا سر بلندن ام دخوازن هجمارا وان زيادة ده و ام بانجي نسي مي نودكن خورت مي نودكن دفي خويتيا خو بكن خويتيا ملتا خو بكن خويتيا ديروكا خو بكن خويتيا زمان خو بكن ام خويتيا زمان خو نكن ام زمان خو ديروكا خو نبارزن ننفسينن ليكولين لسر نكن وكي ورجمنا في خباتي بكات هر ملت مسؤولة هر روشنبيري هر ملتكي لامبر ملت اخو نتوا خو مسؤولن دفي او مسؤوليتي اخو بينجي اما گورا دنیای گلک کیما لی پیرانی سپاس کم تا پزنی پیرانا مدا و تا پیرا پزنی مجدا ام وظیفه خود کن والله از ککی سعید تو مباش ناست کی از بلو براحتی پسنی کسی نادم یه وقتا گوم پسنی هنگا داجی گو هنگا حق کر از خوازم پسنی وابدم انسان گو تشتکی حق بکی ایرو براستی یعنی وقتا گو از حوالی وقت او حوالی میدی وقت برادری ما مال مسانه جو قال لك حوالی دی وقت ما قلت منابع حمانی کارم بیشن وقتا از ود بینم گو مقاصر خودی کرمانجی و کردیتیا خو کردستانی بونا خو هند بیشن ام یک ملتن ام یک یعنی وقتا از به هالوسط بینم از قال کیف خوش تبم ليش عالیه کی دجی از بیشم جارنا هنک می زازا نحقیل کرمان جاجید کن چلو نحقیل واد کن یا سروکاتی می 100 سال 19 آبا در باس بویه یعنی تلواد نره ایروجی پرانیا پیشنگی مزازانه سروکی پارتیا زازانه سروکی اسیانکاری مزازانه یعنی ایروجی مثلا تلواد نره دیسا ولنه و دیسا هماد به کرماج نحقیل متکن یا کرماج قربان 1514 هیئت کرد کوچو آماسیای یا سلطان را چکر پیمان چکر به پادشاه عثمانی ara سروکی وی هیئتی زی قرا جمشید میره پاله بو میره پالوی بو پالو اره اوجی زازا بو و yani دیروکی داجی زازایا yani او کoma دملی ام بیجن زازا کرد کرماچ yani تو دما کو ناو جواکت کی دا بجی دوی به هر اوای تو باری وی جواکی هلی وظیفه خو پیک بینی باور دکم می دملیجی دیروکی دا اگر پیشنگیا و دعوی کربن اگر خدمتا کلتوری کربن روشنبیری کربن وظیفه خو کرنه بلکی کم کرنه زیاده نکرنه و دوی بکنجی اری او هی ولویه لجارنا مگو جارنا جی ولو وقت گازنج کرمانجا تکرن دبیتری هون ما زازا یا جی دملیا یا جی ام بجن هون بچوک تبینن یا و نظام چید بینن اد بجن پچکی دور دا وقت نحقیه ولو نتجی خود هي از بخوا یعنی از کرد میگو سرکشیا مکرنه یک کار نابی واجی بهج میرن یعنی ام نحوجی نبوت یه فلان کس زازای کرمانجا مهم گو سرکاتی خو باش بکه پیشنگیا خو روشنبیرتیا خو از بیجم لیکولنریا خو چیت که برابر گو باش کرو پیو از کرمانج بیم چیه از زازا بیم چیه ام ای هفن ذاتن بری هفن ما وقتا گو تبینا کرمانجا جی و یک بیت بادینیه و یک بیت بوتیه و یک بیت جدشتا مردینیه و یک بیت ولایت غرزیه یک بیت توریه تو مریه تو نظام چیه یعنی تفهم کر وقتا گو هتو مهنا بگردم کارن گلک نباش هبره ببینی لناوی می اساسی ناوی می اساسی ناوی می سیوان کرده ام کردن ولایت می کردستانه و جدابون مجی گلکی نورماله ایجا ککو ام هدی دیسا پیدا هرن من خواست کو از هنکی قلا خباتی تجی بکن وين حقيلته به وقتها قوم بحث خباتي تنك يعني دبان 30 سال داوود از بار انتخاباتی پر باش کرنه تکوار در خستنه تزبیجم حتی تو درباسی يعني مال پراجی بوید کواری ده از اشترا بیم تلکولین کرنه تب گلک لسر بدرخانیال سر جمال جمیل پاشا لسر گلک انسان دینی گو کار روشن بیکرنه تب بیوگرافی کتاب نویساندنه تلکولین کرنه حالی داویجی لسر روجی کرد
يعني از دبینم گونها ام لور قالا تبکن خودی بلکی چند پروگرام تیرا من نکن خباتا گو تکریه نا يعني ما راستي ما چما يعني مالا ما آوا و آتشی آوا و آتشی گلک جاری آوا يعني ایگو خباتی کردی بکه ایگو کد بده يعني از اشترا بيجم تجي ناس تكر رحمتيه برو عمري ايمي هلبستان قالك جاري دغو اري قالك جاري جمر دغو من ام كاريغو ام ايرو دكن وبشتي 5 سال دي كرد ما بحسن وقت اقول خو فقرن يعني بخوازن بزماني خو پرورده ببين بزماني خو مثلا قالك تشتابكن لخو فقرن وخباتي تبينين وخباتي ما ببينين وخباتي مثلا بيجن حوالي روشنبير وسياسه مدار ببينين يعني بلكي ايرو قالك كاس نزانه بيتا تشي كار كرنه بلكي قسمك روشنبير زانن لي باور بك كدكي پر باش تدايه خباتك پر باش تكه واز هيفيت كمجي تو دوام بك لي او خباتي خدا ايغو ولو تحجيت كي ايغو تبيجي اف مكر ساعتها مخوش بخوزي مجارك دي بكره او تشي مثلا تكاريج مربجي يا او قلتنا تاغو پر گرینگه يعني پشتی 5 سال 6 سال براستيجي او كسي كو شخصيتي كو سروان خبتي ما او جي هنا كيوان 6 ساله هنا كيوان 120 ساله هنا كيوان 7 ساله مثلا يا هري جرينج روزنامه سربستي خودي و مولانزاده رفات سال 1930 يعني ايلونا 1012 ایلونا یعنی بلکه دروش بری ایرو ام بیجن دو سه روز بری ایرو 12 ایلونا 1930 جناب ما کوچا داوی کریه لی جامر ام بیجن روزنامه کی روزانه سال 1908 دست بکریه در خستیه پشتی 1918 او روزنامه بیا ارگانا جمعیت تعالیه کردستانی سرهف 707 اجمار چاپ بونه لی مخابن حتی ایرو ام بیجن ما کرده سروی جامعه خباتك نکریه يعني نعيبه بوما يعني يكي بو واتكريه ساعتها تخش بواتكريه اري يعني كان مقاله وسا اوقاتن نيساندن ايم وقت دسبيكا او كتاب شاب بو 2017 هر وها باوي عبد الرحمن ناجم روشنبير كي پر روشنبير و اديب و شاعر و حقوق ناس كي پر گرینگه عبد الرحمن ناجم سال 1833 دایک بویا 1895 خارپیت اما ایرو على زائرو رحمه خدي كريه وقالك برهمي وي هنا برهمي وي ادبي هنا بالطيبه تيجي مقاله كي هي سال 1882 دمال ديار بكر حاكم سروكي محكمه استئناف يعني جبر حركات الشيخ عبيد الله كونسولوسي انجليز رابورت كي بلغ ديك الشيخ عبيد الله النهري نولو كونسولوسي انجليز ديجي حركات الشيخ عبيد الله بون رابور كي بلغ ديك تيدا نحقيل كردا ديك او برسوا وان ده برسوا وي رابورت ده او چند حواله خويدن براسي دا ما كمرف وي دو خوينا مرف كلاجاني ده وان جاميرا كداخل داية ده انوانا بناسن محمد ميري هلاف سالا كردي ماي السنة خدي امتياز كوبارا كردستان كو اوجي اورغانا جمعية التعلية كردستان بو 1919 بيساتيا بلاف كرن محمد ميري سال 1957 قولانا 57 رحمة خدي كريه جوي حتى ايرو سر محمد مهري جخيني باس كرنا وي دهنك شافكانيا ده خباتك تنبو يعني خباتا من سر كوفارا كردستان ومحمد مهري جي باور دكم اوجي فالايه كي جرينج داغرت يا في دمك كي سعيد دمك باش كوفارا بيرجي تقلك هجماري تشاب كرن كتاب تشاب كرن قال خباتي هجا تكرن يعني كوفارا وار هر كي بس تشكيستر بيج اتخوازم تفيج مر زلال بكي نها برسك هي نام بده مناقشه دكم بشتي جمهوريتي بشتي آوکرنا کومارا ترکی کردی ما ایگو کاری انتلیکتوالی کرنه و کاری سیاستی کرنه وگو بهتر ترکی آخر بونه گل کی ترکی آخرینه از من جارك بصحبتك ترى مكير مجهر جيقالا بي مسألة كر تقول بري جمهوريته بري كومارا تركيا تقول قل خباتي كردا أبي قن هاتا نابي واقوتن
پرانیا و کردی لباوا مهمه پروگرامات نویسین مقالات نویسین یعنی وگو دما عثمانیا ده کردی بهتر لپیش بو تکاری به مسئله هنکی وکیش مرا بچکی بگومان مثلا وشان می ویدم دما کو ام دنیرن yani mesela roji kut jvan weşana yeke jvan kovara heta vi ku jvan kovara yeke le mixabin em dema ku naveroka van kitêba dinerin em dibînin piraniya wan Osmaniye Tirkiye Osmaniya wê demê hatiye nivîsan meqaleyê Kurdî jî hene lê beşê Kurdî û beşê Tirkî em karin bêjin beşê Kurdî gora beşê Tirkî gelek kême nivîsê Kurdî piranî jî mesela bi soranî hatine nivîsandin wê demê bi kurmancî hatine nivîsandin di nav van weşana da qet em rastê meqaleyekî dimilî zazakî Kurdkî nehatine lê di van meqaleya da basa dimiliya Kirda zazaya derbas be lê xwerû em rastê ew kê nehatine her wiha dema ku em du birayê Bedirxanî yani kurê Emîn Alî Bedirxan kurê Mihemed Emîn Bedirxan Celadet û Kamuran ziyan binêrin di vê pêvajoyê da nivîsê wan piraniya wan bi Osmanî ne yani asıl destpêkê da Kurdî bi zimanê Kurdî nivîsandin qes e lawaz e ew pêderpê geşti be pêderpê geşti be dema ku em yekemîn rojnama Kurd Taawun û Terakî Cemiyetî û em piştî wî 1908 gazeta Taawun û Terakî derketiye 1918-19-20 jîne Kurdistana em dema ku bala xwe didin em êze dikin di vê demê da bi Kurdî nivîsandin hîn zêde bûye lewra vê demê problemekî hebû gramerekî tu nebû gramerekî ser gramerekî li hev nekiribûn dema Kurdî pê nivîsandin wê gora kîja qeyda û qurala nivîsa Kurdî çêbe em dibînin gengeşiyê ser wî jî hene ji xwe yek ji armanca xebata Cemiyeta Hêvî jî Cemiyeta Neşrî Marîfa Kurd jî ev e ku gramer û qamûsekî berfirehê Kurdî pêk bîne û her wiha bi hemû zaravayê Kurdî gotinê pêşiyan berhev bike her yek beş bi beş belav bike û her wiha ew berhemê ku ji alî kesê biyanî ve Ewropî ve hatine nivîsandin ser Kurd û Kurdistanê vana wergerînin her wiha dibistana vekin û her wiha digel van dibistana li ser dîroka Kurd edebiyata Kurd pirtûka çap bikin û her wiha pirtûkê dersê amade bikin dema em bernameyê wan binêrin bi taybetî 1918 şûnda neşriyeta Cemiyeta Kurd Neşrî Marîf Cemiyetî ku ava bû bernama wî ya dawî em dinêrin îro ji me wî bernameyê pêk neaniye basa çêkirina muzeyekî Kurd jî dikin yani qesta me ew ke îro jî me nikariye ew muzeyê pêk bînin yani basa gramerekî yekirtî dikin ew bernameya ku wan wê rojê daye berxwe ez karim bêjim ku bi tevî 100 salekî derbas bû me wê bernameyê hîn bi temamî pêk neaniye gelekî kêmanî di wî bernameyê de maye bo wî lazim e ew xebatê di vî warî da berdewam bin her wiha xebatê ku beriya me çêbûne em karibin vana derxînin ronahiyê hem ji bo hurmet û rêzgirtina kesê ku wê demê xebitîne canê xwe dane ceza girtine mirine mesela derxistine sürgün bûne rojî Kurd derxistine tên girtin tên tehdît kirin bi tevî tehdît û girtin û işkenceyê nikarin lê dawî bi hukma qanûnê Dewleta Osmanî desthilatdariya İttihat û Terakî dide rawestandinê xebata cemiyetî dawî cemiyetê didin girtinê bi vê awayî pêşî li xebatê kurdolojiyê girtine yani eger em karibin ew Keke say. Naha xebata kurdolojî wekû te kerem kir karê şexs jî bikin. Ta kes wekte
وەک gelek hevalê din em karin navê wa jî bibêjin û em spasdarê wan jî min xwe jî kiriye û tu jî em hemû dikin yani bes ew yeko ew kedekî şexsiye û gîretekî şexsiye ew erê baş ev zanîngehê ku niha vebûne yani te gavadî meqal kir mesela min û te hevra Mêrdînê jî me mesela demek me derbas em hevalê hebûn yani em hevalê hebûn erê her çiqas em mamostatî kir jî lê em hevalê hebûn yani hevalê me wê dike em wek birabûn û demek baş jî hevra derbas kir li wir jî çewligê jî Dêrsimê jî Mûşiyê li gelek deverê dî yani bi a te bi raya te îro ev zanîngehê me ku hene û beşa zimanê Kurdî edebiyata zimanê Kurdî de hene çiqas karê bi serketî ev tiştê got bêje karin bikin ya jî derfêt heye got bikin ya jî îcaze heye got bikin gelo bêguman pêşî em karin bêjin ew zanîngeh ê me ne yani ew jî pirsgirtin ew jî tiştekî dine divê em wî jî baş bifikirin erê zanîngeh divan zanîngehe de beşê Kurdî vebûne divan beşê Kurdî de hin xebat ser kurdolojî ser Kurda têne kirin lê ez dibêjim bi tevî ku gavekî erê niye gavekî baş e lê gelek kêmanî têde hene ew xwendevanê ku vira dixwînin mamosteyê ku divan zanîngeha da ders didin em zanin ku beşekî wanê zêde bi tevî kudetaya ew kî sala 1916 sala 2016 vir da ji karê xwe 2016 vir da ji karê xwe hatin dûrxistin yani kesê ku tu mêze dikî ku hatine dûrxistin piraniya wan bi dil û canê ku ser kurdolojiyê xebat dikirin kar dikirin qelemê me yê xurt bûn girîng bûn yani vana bêguman tesîrekî wan çêbû hinek xebatî girîng çêkirin beşê Kurdî heye weka lîsans lê kesê ku vê beşê de mezûn dibin nikarin mamosteyî bikin eger li gora çîkame li gora malumatê got destê me tene 1500 kes mamoste bi bawername xwe ji wir girtine yani xelas kirine wê dikê gerek salê hezara mamoste bên tayin kirin lê dawî de du kesin sê kesin yani ser hev pêncî şêst mamosteyê Kurdî tunene nêzîkî pêncî şêstin yani mane şerme yani mane şerme yani şermekî mezin e bo dewleta Tirkî her Kurdekî nanekî bigire divî nanê da vergî heye Kurd diçin askerî dikin ji dewleta Tirk vergî didin weka welatî bi tevî ku welatê wan dagirtî be jî her tiştê ku ser wan dikeve dibe bi vergiya ku ji min digire baca ku ji min digire bi dehan û sedan üniversite vedike û beşê Tirkî têde heye lê mixabin tenê du sê çar pênc ya da beşê Kurdî heye ew jî dewlet dixwaze ser van beşa bileyze yani ser lehçeyê Kurdî da van beşa ji hev bike kesî ku di van beşa da dixwînin vana ji hev dûr bixînin yani ji bo vê yekê ew jî rîskekî xeteriyekî cuda ye zanistê tu zanistê bikî tu ilmê bikî ziman bikî wesîla cudakirina parçakirina civaka ew fayda ne ji Kurdan re tîne ne ji Tirkan re yani tu zanî siyasetê dewletê kevne niha jî gelek carî nejatperestê Tirk jî yani nejatperestê Tirk got ne heş kurmanca dikin û ne heş zaza dikin û ne heş Kurda dikin ne heş kesî nakin gelek carî wexta ku behsa Kurdistana Tirkiyê dibe yani Kurdistana Bakur dibe zaza û Kurd yani we goterî zaza û Kurd du qewmê ji hev du cihêne ew siyasetê we gotekerim kir yani pêlîstin heye tu zanî yani ev teoriya got Kurd ne zaza ne Kurdin yani millet cihêye ev ji alî dewletê ve û şenekî insanê xerabkar hinekî insanê wilo serê wa tevl hev insanê tevl hev bero nizane bê destê kêt bêrîka wa de ye tu zanî gelek insanê wilo va teoriya pêş dixin biraya ya diyara destekî di bêrîka wan da ye çünkü em dema ku mêze dikin ew teorî ji alî kîve hatiye pêşkêşkirin bi destê kîve hatiye pêşkêşkirin ew teorî paş vê teoriyê da kesê ku rasta rast ya jî paş perdê de têkiliya wan bi dewletê re heye bi van kesa dimeşe lê hinek însanê me jî bi nezaniya xwe ji ber ku babetê nizane mijarê nizane
او جي دكافن تولي تشدبن قالك وكي قالك مجاردن لأكاديمية تركي سياسة تركي معنى ترمينولوجي دا دخوازه شلوبونه كي مجي كوم كردارا تشيكا يعني زازاي ويجي كرمانجي ويجي دما كدبيجن ام دبيجن كردشه يعني كردي قستوان كرمانجي دبيجا براي مي زازان نتيدا يعني كردي دما كدبيجن كردشه أكاديمية دا كرمانجي قستكن يعني بفيها وايد دخوازن كو چند سوال هنا خوازم زازا جاب بكن بله او خطري زياده مجارك درجه ام تشيك بكن سي هوال تشيك هاتنا فرصاتنا يك جي كمش شورش بلاد هذا هوال مني السويد يك جكم داوجي عليه كردمي العزي دبي ما بنمالا شيخ سعيد كنجي وفردا زازاكي فيربون زراباي زازاكي فيربون او يك او بس يك دو تجي هنا يك جي بزازاكي نويساند بود ب جغرافيا كردان وفلان تريد دوي وارده بود تشتك برسيبو وما من هذه بخي مشترى ما جغرافيا كردان را واني كردون واري كردون دبيجي كردانه اري يعني يقولوا حوالي محمد نبي محمد النشيد محمود باش ناسك جادورة كاركي دمليه يعني بله يكدن بريز سعيد فروج لهرما موسلي كردين جرجر هنا اخافاني وان نه بهديني ونه سوري ونجي تخمينا اواناجي زازابن عشيرا جرجرا كرمانجن تشتي زانم يقول كردستان باشور دمينه ده حدود ده نزانم يعني تشتي ازانم جرجري سعدون اغاي جرجري هبو مثلا دما ميري بوتا ده يكش فرمانداري ويبو بقالكي ما سعدون اغاي ومري راح حردو فرماندار بون اجبرلو زانم سعدون اغاي جرجري اجا او جرجري ورت شد بيجي او دبي زازانه قال ما بخو او كوان قدار نكري لي شبكه انا شبك علي موصل شبكه انا شبك زماني وان دشبه زازاكي زماني زازاكي اما دمنيا كلكي اما ايرو وشبك هذا هن تش قالك تشبنها نزيكاي كي هي لي غرغرا از نكارم تشكي بيج غوداريا وانا كريا از انم غرغري العاليه مل عمرياجي چند گوندي وهنه دو وقتا فرمانا بدرخان بگي دو وقتا گوتاده گلك الواحات هنك جوا گوندي وهاتبون يعني چند گوندي غرغري ادنا عاليه طوريجي هنه والعاليه عمرياجي هنه غرغر كرمانجيا واكا ما يعني لدبقو هنك جوا باش جوا وقت هبال دبيجه يعني ممكن بدبوك كي بيبين از ورده از ممكن يعني از شبكه زانم شبكي نزيك دمليه يعني يك دو مقاله مثال خوانديه او كوفارا بيرداجي يك دو مقاله دو بشاتن بلاكرين سر شبكه بله شبكه نزيك دملينه بله که هم هدیه هاتن داویا پروگرامی اگر تشتن تی داوی هبن صحبت خوش بو اگر تشتن تی داوی گفت بازی ام بیژن هبن يعني داوي ام چه بیژن يعني اف سحاكي خامه باور بقلك تشتكي لازمه بالدمني كرمانجي كيك سعيد قربان هوالي دلا شنو خامه دلی کلینا کردی و روشنبیریا کردی و خباتا کردی و کدا کردی و سیاستا کردی یعنی چی نخامه ما چی کریه یعنی ام پیچه که پاسوجدار بحسبینم عرض بیاره مناجوت یا عرضی هانی بله لازمه امر یک بمسئولیتیه کی ام عایدی و جواکنه yani xemnake kurmancî dimilî bi dimilî soran bi soranî dawiyê ev robarin ve berikin werin cîkî dema ku mevana da berhev em ê bibînin çiqas wekevin çiqas ji hev cudane lê hemiya hev dewlemend kiriye yani em karibin ser zimanê xwe em pê bigirin bixebtin û em binivîsînin em belav bikin zimanekî ku bê axaftin zindî bimîne wê xwe dom bike zimanekî neya axaftin zindî namîne nikare xwe dom bike hêviya me ew e ku hemû axaftvanê dimilî zazakî jî kurman jî bê şerm gelek însanê me şerm dikin ku zimanê xwe bipeyvin mixabin îro bê şerm karibin her derê bi zimanê xwe biaxivin hînê zarokê xwe bikin
o pê binivîsînin bixwînin û her wiha gelek tiştê meyê ku ber wendabûnê ê ku destê wan qalemê digirin her kes karibin van tiştê ku ber wendabûnê binivîsîne kaxizekî jêhatî nebe serkeftî nebe jî dayîne cîkî ya jî bide yekê jêhatî ku vana serrast bikin bike nivîs bike qeyd bike wenda nebin em karibin bi vê awayî xizmeta milletê xwe bikin xizmeta kultur û zimanê xwe bikin em mesûlin divê em van tişa bikin û her wiha yanî me got divê em van xebatê xwe jî karibin serûber bikin û her wiha em karibin belav bikin ku însanê me jê îstîfade bike gelekî însan kitêbekî çap dibe ewkekî çap dibe bas dibe haya wî jê tune yanî medya karibe van berhemê wisa xebatê wisa danasîna wan bike wan belav bike çap bike servana bername çêke wek cenabê te dike ez bawer dikim wê gelek fayde bê û xizmetekî girîng e ji bo netewa Kurd çi bêjim bo godara em spas dikin nêzîkî saetkî herhalde me dema wan ji wan dizî û ji bo cenabê te jî tevî firsatê da me çend gotin vira kirin spas dikim êvîdarim ew cûre xebatî we berdewam bike kekê Saîd Mago em firsetê nedin temê bidin kê yek ji wan hevalaya got îro rewşenbîriya Kurdî de bi rastî kerek mezin dide yani ciyê te normal gerek li her deverê hebe û hemê hevalaya rewşenbîr ez bi xwe gelek carî dibêjim velet tê fêm kirin em dibêjin çima rewşenbîr xwediyê gelê xwe dernakevin berovê jî vê berava jî vêna gerek gel li xwedî rewşenbîrê xwe derkeve sed carî milyon car em dibêjin rewşenbîr hewcedarê got gelê gel piştgirtiya wan bike gel cem wa be kitêbê wa bixwîne rexne jî li wa bike ciyê lazim piştgirtiya wa bike ciyê lazim bikaribe wana riyê got wexta şaş kirin pêş wake lêbes diyalogek xurt yani gotûbêjekî xurt divê di nav rewşenbîra û gel de hebe di nav milletê me û rewşenbîrê me de ew lo qetandin û jevdû dûrketin xizmeta ne doza gelê Kurd dike û ne doza tiştekî jî nake yani mesele ji ber wê yekê yani hevalê wekte hertim ciyê wa gerek di nav medya Kurdî de hebe û ji ber wê jî min xwest ez programekê bi ter çêkim heger tu atê tişkî dî tilêzê de bike tune be ez ê xatir te bixwazim spas mala te ava û mala Çarpel Medya ava be bo xizmeta we spas dikim êvîdarim her pêşkeftî be Çarpel Medya de baş spas dikim spasî te jî dikim û temaşevanên hêja ez spasî kekê xwe Saîd Veroj dikim demekê zanîgeha Mêrdînê we got me got em hev rebûn nêzîka salek bêtir her çi qase divê hûrtî mamostê me bû lê em birayê hebûn û gelekî wek wî hevalê din ez nikarim nêzîka bîst yani êgo master dikirin me hev re ev îş dimeşan ba me hemû jî karê pir baş kirin niha jî dewam dikin û ez hêvî dikim pêş te jî gelek xebatê baştir jî bikin va gotina ez bawer dikim got îro piçikî serê temaşevanê me hinekî zelaltir bû mesela Kurdî Kurmancî û Zazakî de dawî em yek milletin em berwa darekê ne em pîvaza mişarekê ne û em divê cudayiyê hevdû jî qebûl bikin û rêz jê bigirin divê warî de em soran bin em Kurmanc bin em Êzîdî bin em Müslüman bin em Hristiyan bin em çi bin em milletê Kurd in û gerek armanca me jî li gora wê yani diyar bibe û eşkere bibe van gotina ez dixwazim îşev jî bêjim spas bo wel me temaşe kir spas kekê Saîd Veroj re ji temaşevanan re em hatin dawiya programa xwe heta programekî dî spas ji we re û êvara we xêr be êvar baş se çavan